F'Malta llum għamel żjara sorpriża l-Ammiral James Stavridis li huwa l-kap tal-Forzi Militari Amerikani għall-kontinent Ewropew u għall-Alleanzi. Niżel f'Malta kmini tlieta u fuq is-sit elettroniku Twitter qal li wasal f'Malta, il-pajjiż li jagħti għajnuna kbira lill-operazzjoni tan-NATO fil-Libja fosthom b'ajruplani li jagħmlu inżul ta' emerġenza. Filgħodu kellu laqgħa ma' tmexxija tal-Forzi Armati, imbagħad wara nofsinhar kellu laqgħa mal-Prim Ministru f'Kastilja, laqgħa li l-midja kienet imsejħa għaliha ftit ħin biss qabel. Hawnhekk f'isem it-tmexxija għolja tan-NATO reġa' ringrazzja b'mod formali lill-Gvern tal-Prim Ministru Gonzi għall-għajnuna li qed jagħti fl-inżul ta' emerġenza. Il-laqgħa mal-Prim Ministru komplet b'mod privat, imbagħad iktar tard Stavridis indirizza lill-midja. As a senior officer in NATO, we are very happy with the engagement with Malta during this period of NATO operations in Libya. Malta has been very helpful with the possibility of landing our aircraft here in emergency situations only on several occasions. Iżda l-Ammiral ma rridx jirrispondi l-mistoqsijiet tagħna, minfloku tkellmet Vanessa Fraser, kap tad-Direttorat Malti tad-Difiża. So overall, I'm here as an officer of the United States, and I had the pleasure of spending some time with your senior leadership, and my message, a very simple one, is one of thank you to Malta for its tremendous work during this very challenging period. Thank you very much. Are you happy with What about the emergency landings? Is the government being consulted about them? It's an emergency. You have 1 minute before you land. Il-kumment ta' Fraser li qalet li ma jkunx hemm ħin biex il-gvern ikun konsultat sar wara l-inżul ta' 11 l-ajruplan militari f'Malta. B'ħafna jistaqsu kemm fil-verità huma każijiet ta' emerġenza jew jekk jeżistix xi ftehim bejn l-awtoritajiet Maltin u tmexxija ċentrali tan-NATO.